یا ترکیه و دجات که کرنا دجبرین خواه دو آزرینه آلیان دنجی بحث بابت و پرسین آبوری پریشان بونا روشا خلکی دیکن هر اکیوان انگلک هیا دشارچوی و انگل ده هول ددن سرنج رای گشتی راب کشن میوانه کمی هجا هیا برس مصطفى آیتاش او نامزد حق پارتیا ماف آزادیان او دبیجن امتنه پارتینا دشارچوی پروپاگاندای هلبجارتان دا دشارچوی واسی وشش پارتیین کو کتنت هلبجارتان دا کو پارتیه که صرف کردستانی نواتا پارتیه که اورجینال کردستانی نه بله قاعد مصطفى هم بخير هاتن تو نامزد استانبولي تو زاني استانبولي وكي وجه قلتي بريانها نيجي 6 مليون كرد دانا بيتري صدي سي يا خلق استانبولي كردن استانبولي دهات في سالا نبتنه 257 مليار دولار يكسر سيا دهات تركيا كهاتا استانبولي چفت اجلو ويچ بكن نها از بری خبا پارتیا مفاقادی دخواهم تشتکی بیشم باشی خبا استانبولی بیشم پارتیا مفاقادیان 81 بازاران و 25 نافچه کردستانی ده دکوه هلبجارتنی از شهرداری استانبولی ده نامزد مezunum. Eğer İstanbul'u kongraş bikim ya beriya hastalama evet ki ez na treni de, otobüsen de, vapuru da, metro da her cihanda be zamanı Türkiye, be zamanı Arabi, zamanı İngilizce anons çekti. 5 milyon zeyletir Kürt heye İstanbul'da zamanı Kürt'ü onun sektinene. Ezberi van cihanda onun seki Kürt'ü. Bikim eva ya yekemine. Ya diyaminci le şaradariye de her nafçeye de hadsi hep mekteba belediye henin halk evi dibêjin wanara li wê derê de ez zimanê Kurdî vekim bila her zimanê Kurdî jî 6 milyon Kurd jî li wê derê ki kê zimanê xwe nikane her li wê derê zimanê xwe hîn bibe eva jî ya duyemîn e ya sêyemîn jî le kütüphane henin vederi le vederi her dike her navçayda se hep çar hep beş hep kütüphane hene Portuka İngilizce, Portuka Arabi, Portuka Farsi, Portuka Türki hamu henin ama Portuka Kürda tinen eski şaraderi kongraş bikim از پرتوکا یا احمد خانی لی او که یه دنینا یه کرده پرتوکا کرده هموشکا او کتابخانه ده اوانا چیک بله برس مصطفى يعني براسي جيس سرنجه يعني اسطنبول که şu an navenda bu Kurdancı navenda که چند دیا گیریم تو زان اسطنبول و که پایتخت روشنبیری و که پایتخت کلتوری و یا آبوری ترکیه تحسباندم يعني حتى 100 سالان بري بگمان گلک ناوندین کلتوری چاندین کردان ویره هبون لور کتاب بزمان کردی دادنا چاپ کردن لهمو دوران تاتنا باراف کردن يعني 6 مليون كل اسطنبولنا یک پانکارت به کردی نهایت نویسینه که تگوتی دشاره داریان کتابه که کردی ایتدانینه که واتا بو حتی بگا ویراج بیواوی حسا دیدناده اگر کردان افهمو کرد اسطنبولی هاد بنا پری خستن کرن باش هاد بنا اداره کرن دارا شو صابی دیلو؟ Na İstanbul'da tane problem evnine. Na binirin civedekin tabela ona Arabi heye, tabela ona İngilizce heye, tabela fakat mesela dükkan ekbed ki tabela kurmaca tınene. Be Kürdi nivisi tabela ki tınene. Avam ciye ki vedbe gata ruhsatı belediye de. Tabela ona jittineni yani derdi Kürda le hamu Kurd Türkiye'de xirabe le Kürda sayı her parça çar parçayla xirabe ama
Kürdistan'a Bakü'de o metropole Türkiye'de hali Kürtler pek xarab. Yani em şaradari kardeş bikin işime pire. Ki bu Kürtler işime pire. Em çibikin ji temasiye. Naha le Kürdistan'a Bakü'de em dibezin 25 milyon Kürt hene. Fakat zamanı xud nikarin xeberdim. Nikarin zamanı xud bixwînin. Partiya Mafa Azadî li federasyonê dixwaze. Partiya Mafa Azadî dibe bila zamanı Kurdî bila bibe zamanı fermî. Li hetanê sınıfa yekan, hetanê بله üniversiteyê نها هەوڵەکەیە حتا دەم پارتیێژیک بێگومان ئالیێندن جێن پەیوەندیدار جی بەحسا دروستبوونا یا پێڤاژەیەکە نو یا چارەسەریە پرسا کوردان تێکردن ئەوە کو جێ سەرنجە ینی پشتی 100 ساڵە ملەتێک 25 میلیۆن مرۆڤ کارە زمانی خۆ مافی زمانی خۆ خەبەر دەدا ینی گەل و بوو حتا بێگە بێ وسایە پێویستە چی بهێتەکردن کو ئێدی yani kemtirin maf ku maf xudê daye her beşerekê dema dayê bir zimanê dayîkê ye kul vêrê bête beyrî kirin bête tezbît kirin Valla em evi tespit kirin he. Fakat yani 100 sal beri vakti Lozan'ı jî temsiliyat-ı Kürt'a dest-i Kürt'a ne bu? Temsiliyat-ı Kürt'a da bun dest-i İsmet İnönü. Naha problem ki mezun eva. Hem dixwazin em li Kurdistan'a Bakü'de de em temsiliyat-ı Kürt'a çekin. İttifak-ı Milli, İttifak-ı Kürdistan'ı çekin. Eva temsiliyata milli bile bibe ve Kürdistan'ı da ev temsiliyat eğer bibe em dikarin li Türkiye'de em zamanı Kürdici bile bikin zamanı fermi em dixwazin li evki li sınıfa yakın hatta üniversiteyi li zamanı Kürdici bile bibe zamanı بله برس مصطفى بابتك دن هي برسك دن هي طبعا قدر كرد و تركان دقل هفدو دايا فرمو سنورين تركيا بارا فتري كردن جا عراق بگیره جا سوریه بگیره جا ایران بگیره دناوا ترکیه جدا مازنترین پارچه و جغرافیا کردان هي يعني وفيجا بيجي حتى ناجيك اقليات نجات بارستي هيدي ليفر لور هي هبدنا قبول كرن هي وقدر في ملتي جلدو هي بمليونان قالوا بمليونان بشارنا بشنابرنا بتو اوايك هبدو قط خلاصنا كان ناقتين تا چان گرین گد نابین وان هر تو نتوائدی پیواژه کنو پرورده کنو معرفه کنو هوشمندی کنو هزر کرنه کنو بید که قدرات گله که ود وین نوید هبدو قبول بکن زمانی هبدو قبول بکن تایبت من دین هبدو قبول بکن yani Kürdistan'a Bakü'de geri Kürtçi yetkiye Kürt'e dıkhabe evvel vakti. Fakat ma vi hilbijartini da ki ma hak keribu ketine hilbijartini ma çu le Partiye Kürdistan'a ya dinina ma çu ma gu eva hak ma varın eva tani hak menine eva hak Kürdistan'a ya hamuşkane varın em ter ittifaka ki çekin ittifaka Kürdistan'ı çekin لسر نابی پارتی من بکرنه البجارتنی اما سبا یکیتی سبا اتفاق یکمین ببلا پشت البجارتنی ام اتفاق کی کردستانی daha Ama bahsi İstanbul'e ki jiber kutu bernamza teviri çünkü da bahsi berferata bahsi persa Kurdan ki behendi mejivagut ani İstanbul'e sadisi use denglerin Kurdan Peter Hanem İstanbul'e bir ruha siyasata Türkiye'de hasıban beraqab ki CHP ve AKP hem foksan İstanbul'e madem Kurdan sadisi use Peter ya denglerin İstanbul'e hane dem partiya pranya Kurdan aptene sadi 8 ya dangatini sadi 23 dengin Kurdan yendi bu ketçin gelu bu ev dengeci nahine kontrol kerin jaliye Kurdan. Ev keyda Sürşeş Parti dikâda hevbijartini. Evet. Fakat Kurdara statü dikâda tane partiye mafagadiye. Yani dem partici
Na binirin ev ki programı ev ki haberdan haber vücutunu evana da binirin evana haber kurda statü ek nakakın. Statü dikhaga tane parti mafaka diye. Kurdan metropol İstanbul'da Kürdistan'ı Bakur'da parti Kürdistani cihanın. بله Le evana İstanbul'da cihanın. Evana tane alikari dedin. Yani emter ne karın bir kernehil bijartını. Evana tane icmara alikari dedin. بله Ve İstanbul'da 6 milyon Kürt'e ev 6 milyon zi em navçayan da digerin em propaganda dikin Kürt hamu jidbejin hun çuma dayın cemhev çuma yakiti çeynakin yani Kürt evi dikhaga ama siyaset medarı Kürt'da bak Bak evi Mustafa, derdi Kurdan sarasti her çar parçen Kurdistan'a ve Kürt siyaset medarın Kurdan kat hevduna girince bu berjavan diye Kurdan de ve derdek neptene ba kurbe le başure le roşalata le roşavaya di çıpken yani und ve ku siyaset medar ve ku parti buna henecem ha gelin. Berhal Mustafa Aytaş nabzat Hak Parti ve Parti ama Fazadiyan İstanbul'e gelek ispas brez Mustafa. ولی تماشاوان البته مبحثی رجا بجدار بویا هاولات هم کن پیتری 61 میلیون کسان لترکیه مافی دنگ دانه هیا او ده ناو دا بگمان 1.3 میلیون کس تازه دنگی بدن افکارم ایمان درباز چارچوب ویدیولا که ده پیتر بحثا و پرسه بکه